Pozdrav svima, evo nas u novom videu. Danas pričamo takođe o jednom od najvećih reditelja u proteklih 100 godina. U pitanju je Jean Renoir. Naravno, rođen je u Parizu u Francuskoj 1894. godine. I naravno vidjet ćete u videu, tokom svoje karijere menjao je nekoliko puta i mesto prebivališta. Naravno, pokušao se i u Hollywoodu sa njegovim rediteljskim poslom, ali ajde da krenemo, što bi se reklo. Jean Renoir je bio filmski reditelj, scenarista i producent, naravno i pisac. Sin je inače, ono što je veliki kuriozitet, je čuvenog slikara Pierre Augusta Renoira. I kao reditelj Renoir je snimio više od 40 filmova. Naravno, počeo je filmove da snima još u doba nemog filma i do kraja 1960-ih ih aktivno snima i smatra se za jednim od najznačajnijih umetnika 20. veka. Pogotovo, recimo, u samim početcima kinematografije, dok, recimo, neki njegovi kasniji periodi koje ćemo, naravno, obraditi u ovom videu 1950. i 1960. pred sam kraj karijere nije beležio toliko uspeha koliko je imao u početku, u svojoj, da kažem, ranoj mladosti i u prvom dobu njegovog rada. U ranoj mladosti, znači, živi na jugu Francuske sa svojom porodicom i u to doba je bio često model svome ocu, koji je naravno bio slikar, i zajedno sa članovima svoje porodice uglavnom su bili naslikani na mnogim portretima i bili su na neki način od malih nogu uključeni u umetnost i uopšte gledali su kako, recimo, njihov otac stvara umetnička dela i to je probudilo tu umetničku crtu u samoj familiji porodici Renoir. Za vreme Prvog svetskog rata, naravno, otišao je u vojsku i služio u francuskoj konjici, u prvoj regimenti francuske konjice i biva, naravno, ranjen u borbi. Vreme oporavka u Prvom svetskom ratu je u stvari najzaslužnije za to da on da kreće da se bavi filmskom umetnosti, zato što se, uglavnom, dok se oporavlja, on je bio u kinematografima, što je, naravno, u to vreme bilo ekvivalent snimajućim ekipama današnjih filmova. I tu praktično otkriva svoju ljubav prema filmu, celoj atrakciji i uopšte snimanju filma. Prva dela koje je otkrio su bila, naravno, dela Charlie'a Chaplina i 1920. po povratku, naravno, iz vojske, on počinje da radi kao keramičar. Međutim, nakon prikazivanja filma Foolish Wives, koji je bio 1922. Ericha von Stroheima, odlučio se da se posveti filmu. Naravno, imajući iskustvo koje je imao još iz vojske, 1924. on snima svoj prvi dokumentarni film La Fille d'Elle. Uspeh, naravno, postiže tek u svojim prvim, izvinit ćete me, molim, francuski mi nije baš sjajan, ali uspeh postiže tek u svojim prvim zvučnim filmovima i posebno dramom iz 1931. Na Šijenu. Sredinom 1930. i pred, da kažem, u drugoj polovini 1930. godina, pred sam početak Drugog svjetskog rata, Renoir je bio član Levičarskog narodnog fronta i nekoliko filmova koje je radio u to vreme, recimo iz 1936. i 1938. Marseljeza, posjeduje veoma izraženu političku dimenziju. U to doba Renoirov, da kažemo, saradnik na filmovima, recimo na filmu Na Partie de Campagne, je Luchino Visconti, koji kasnije utiče, recimo, na talijanski neorealizam filmski. 1940. godine, na samom početku Drugog svjetskog rata, on emigrira u Sjedinjene Američke Države i postaje, naravno, američki državljanin u to vreme.
premda se nije uklapao na neki način u hollywoodsku industriju, bilo je vrlo teško ljudima, recimo koji su dolazili iz Evrope, da se uopšte uklope u američki sistem snimanja filmova i uopšte u američke studije. Da kažem, u to vreme su bili vrlo zatvoreni. On recimo uspeva da snimi nekoliko naručenih projekata koji su bili, da kažemo, propagandni filmovi. This Land is Mine 1943. Salut de la France 1944. I recimo nekoliko književnih adaptacija, Diary of Chambermaid 1946. To je inače po čuvenom romanu Octavija. I 1951. snima jedan film u Indiji. Naravno, to je bio izuzetan uspeh za nekoga ko dolazi iz Evrope, iz Francuske, koja je, da kažemo, u to vreme, da kažemo, od 40. do kraja 40. godina bila opterećena strahotama Drugog svjetskog rata i uopšte stigmom tom koja je pratila evropske zemlje, tako da on na neki način se ipak probija naravno u Hollywoodu i to prvenstveno zahvaljujući njegovoj sposobnosti i njegovom daru. On se recimo početkom 50-ih, nakon kraja Drugog svjetskog rata i početkom, da kažem, izgradnje Francuske, vraća ponovo u Francusku i snima određene filmove 52. 54. French Cancan i tako dalje. Ali svi ti filmovi u principu ne postižu neki veliki uspeh i on, kao i mnogi reditelji njegovog vremena, krajem 60. godina uglavnom radi za televiziju, snima televizijske projekte i onda na kraju se i okreće čak sa književnosti, gde je recimo napisao biografiju njegovog oca koji je, kao što sam rekao na početku, bio jedan od najpoznatijih slikara 20. veka. Renoir Montpierre. Renoir moj otac, 1962. godine. Nakon toga piše i svoju, da kažem, autobiografiju u kojoj možete naći puno zanimljivosti iz njegovog života, iz perioda kada ide u Ameriku, uopšte sistemu američkih studija i kako je uspevao tamo da dođe do raznih poslova. Od 1970. ponovo praktično prelazi da živi u Ameriku i od tada počinje da živi na Beverly Hillsu u Kaliforniji, a već u to vreme je postao, da kažem, toliko poznat i toliko su bitna njegova dela da je već bio, da kažem, svetski priznat kao reditelj. Eto, nadam se da je bilo zanimljivo, pa se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!